Siyabingelana hlobo zami ndazokela ukuzwa ngalesi sikhathi nandi ke uhlelo ngisakhumbula njalo ndalo zonke zomhlaba elinesibuleleke abanye bathi ngeviki ephele babengasizwa abantu babesizwa ke kukhaya into lezi ke ku YouTube lapha angazi babesimnyutheleni bavela bavala kungazwakali abanye bathi obvious babamba izintambo lapha ngazo edlalo Patrick bedlala igame yabo yena labadlalayo ngokuphela kodwa ke asazi nangu umqazizi bangisiza lobuhle ngwenya unjani ngisiza lobuhle ngwenya uthi ke thiza ngiyakubingelela mina siza lobuhle ngwenya ngikhule ephumula endala kobulawayo lapha eduse emadonkini ngaze ngaqeda ke form 4 yami lapha ngafunda khona eSt Bernard ekuqedeni kwami isikolo ngaba lenhlanhla ngatrainer hotel and catering ePoli kobulawayo ngafunda ke inkosi yami ngaqeda ke ngagcina sengiyangena kwenye hotel hotel lapha kulo manager vele wayencindezela kakhulu vele ngani vele uyangizonda wahlala waziwena ngambizela ofisini yakhe wathi ke wena ama customer complainer ngawe ngamali uthi complainani kathi ke wayesejwala ukuthi abantu bonke njani uyalala laba amankazana ajoin umsebenzi ngatshela ke ukhazini wami ukuthi umanager lo uyanhlupha athi nxa ufuna umsebenzi ngcono umuphe gezi one day into leyo ngizosibuhlungu ke ngenze ngani ke ngiyafuna ukwenza lokho akwenzayo wasebuya engivalela ofisini ikuscreamer kwami lapha na bebiza imanagement wathiwa nge-attempted rape waboshwa ngacelwa ihotel ukuthi ke ngidrop ama-charges afterwards ngalahlelwa ngumsebenzi angiphindanga ngaqhatshwa ukucina kwami sengibuye ngaphi lapha ke eSouth Africa into iminyaka lwana kathisa kwa 2013 ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngendlela engaphathwa ngayo engahluluzwa ngayo ngoba ukudropa ama-charges bakwazi ukuthi akusela into engayenza umsebenzi waphela kanjalo ngoba lo baprotecta nabodwa ngibuhlungu ngoba ngezwa kuthiwa wayesetshintshe wamanager wa-general manager waye-Harare okwamanje ke engikhuluma nje ngizokuthiwa ke swaxothwa umsebenzi engingazi umele iqiniso ngicela unjalo ingoma ethi Angelina come on darling yayithandwa ke ngumama wami You are my lady, my number one lady.
Angelina ngoma kamnandi ke the best of Khepha Semenya ngoma Angelina yesichale ke umlalethu okuthiwa ngisiza lobuhle ngwenya siyabonga ke siza uhlelo ngisakhumbula ke ngo-2026 sithi na happy new year kini lonke sithemba lingene kahle ke umnyaka September 2026 uzalihambela kahle into zengiphumelele ukufunayo kwenzakale sithemba yonke uzabe lenqola phambili ube lokuthula thande izwe lakho leZimbabwe iphethe kabani manje phela Patrick Moyo unjani emoyo ovuma balanga mina ngilapha ke eSouth Africa mfowethu ngiyasebenza impilo ke inzima into ekhona ukuthi ke umama ngakwami ke ungumuntu wayezilungele sisesekhaya uyazi ke ngidiscover ukuthi lapha bengilobhinya lomfazi umama lo uchisa ngimthethe ngomnyaka 2011 ngambisa beSouth Africa wabuya ngathi kahlale ngizosebenza kodwa wagcina athi kuyabhorakana endlini ngathola ke umsebenzi kwenye ke i-restaurant asebenze kwesikhathi eside umama lo ke wazithwala ngo-2014 sabeletha ke umntwana oyintombazana wahlala wazozithola futhi ngo-2016 ungazi ukuthi umfazi lo ke ebelejaha lakhe lihlala ke phetsheya ayiqila lalo xa ebuyile bekuthi isikhathi sikaDisemba angabambeki nxa ngimdinga nje ngimbize ukuthi ke manto ungaphi kodwa ke athi hayi ngisebanganini le church kwenzakele ukuthi ke ngomnyaka lwana ke oka 2023 wasosenzakala inkeme indaba bangahamba ngamthola ukuthi ngimfuna e-church ngoba isithupha sami ngasiboni ikhiye yayi off ngamfuna isithupha sami nge-31 kodwa i-crossover ngahamba e-church ngafika ngamswela wathiwa kakho e-church kabuyanga ngase ngithola umama wathi lathi jamana ke ukuthi ke umanto uselesikhathi insuku lezi vele bengabuyi last week se-church ngabuyela ke endlini watheleka umgulukudu ngabo 8 ekuseni ngahle ngavele wangena endlini ngathi bekunjani e-church wathi hayi sikhonzile ngokukhulekele sekabani hayi vele ngahle ngasukuma ngithe ngitshaya kunjalo into engayitholayo ngathola ke entanyeni ulama-love bites phakathi lakhe kwenbhek yakhe ke ulekhasi le-condom ngamtshaya into ongaza kuyibone ke umuntu lo ke wazi wavukela esibhedlela ukubotshwa kwami yena ke egula laphana ngoba ngangimlimazi ngamephula lembambo lesandla ngathola ke ukusebenzisa imali eningi sadiza ke icala lami laphelele emoyeni lo mama kade sisentshela ukuthi yena abantwana bobabili laba asobami ubalekile eGoli ngikhuluma nje umuntu ose-island into le yandihlupha chisa abantwana bakhona angikwazi ukuthi ngenzeni abantwana wabasakunina ekhaya ukuthi ngikwazi ukuthi ngabamini yena sengitshele ngibuluzile ukuthi abantu asobami sele ndoda ke lemhlangisa ke kodwa kusenani uNkulunkulu ukhona ngiyabachiya benjalo ngicela ingoma kaKhuzani ethi inkomo I think yeleke ingoma Afro Soul featuring Khuzani inkomo inkomo wezokuhlelo ngisakhumbula Sengizwile bekhuluma ngegama lami bathi ngiyonile ingane kaManxuma ingidla amaqa sebengibeka amabalaba hayibo uthi ufuna inkomo yakhe kodwa indodakazi yakhe ibingaziphethe kahle mina kangaka abazilutho wabazama kwangcobo nakhona bachitha
manje sizozama kimi hayi angazi lutho awuzame kwamasho mhlawumbe uzoba right hey awuzame emlazi ngoba mina angazi lutho Zela zonke izizwe ngitholephe njengokumndeni bayizwile lokhu ngomndana imoto ngumuntu wazimnyenga ubulatazi imnisho mantshamba endleko zabolela ngakwendle komkhulu bathema bebuza ukuthi indaba engaba nositele indaba zabantu ngadonke ngomndana ngithi ngihambi ngejomba ngihamba ne-afro soul iqembe laziwayo kwedimeni yakho hamba nojakalaso ivikudla kudla isonda senkomo yomxolisi umfokangela phinde ngihambe noking la unisho uximbaximba kajolo ngane ziyophuma ejolweni umfokamalini Andikona nentokazi abumthwazi nothisha indlela entombi banyabhanya ngamehlo ibanzethe bathi into lentokazi idlula zonke into engasothoba ngithi kusazoba njalo ngephile kube njalo yesolokhu baphushile njengengoma kodwa mna Naso ingoma ke Afro Soul featuring Khuzani ngoma emnandi ethi Inkomo. Sitshela ke Patrick Moyo bamdlalayo. Ngaze khombile vele bavala ngechechi kakhulu ngabona sokuyichechi kakhulu lapho sokuthi yalala emthandazweni kuyalala kukhuleka ucross over bani sola kanti family time yona yabakhona nini. Mana sibuye phambili sithole ke uJennifer Dube. Jennifer Dube siyakubingelela. Kodwa ke umsakazo wami ngiyakubingelela lawe kunjani England. No ikho lokho ma. Uthi yena Jennifer Dube bakithi mina ngikhulele endaweni odwa kusesishabane lapha engazi ngaqeda khona imfundo yami ngifunda ke eMchabezi abuya ngahlala kwale esishabane. Into ekhona ukuthi ke ngiqale ukuthi ngibuye Phetshiya ngisiyahlala emazweni ngomnyaka 2011 ngihambile ngafika ngama agents la ngafika ngasengi gadiswa ke iplane isuke eSouth Africa ngabobhuti laba besithi bakwazi abe Nigeria sabhatala imali engange 30,000 rands bangithatha sibili bangisa e-airport eJohannesburg ngagada ke iTurkish Airlines ngisithi ngiyefika e-Ireland ngithe ngifika khona leke eTurkey bangithatha bambuza ukuthi nyangaphi ngabatshela ngabisi incwadi abayinikezona zama hotel lani bathi basachecka abantwana baqina sebengibopha bathi bangibisela emuva ithi la khona ke datholakala ukuthi elokubuyela lali ngabuyeli ngeTurkish Airline ngoba nganthatha kenye airline ukuhamba ngayo island suka le kwahlupha ke bangivalela bathi abantu abangithumileyo kungapi ngazama ukuthi mina ngiba ngeTurkey ngacela sengivalelwa ngahlala over a month ngikhona ngale finally bandikela ke ticket lokundiporta ejele yangikhona ngangihlala labo mama Arabs babesenza izinto ongazaziyo zama Muslim kwakubuya kukhuleke kwenziwa yonke into ke sebesithi mina mele ngibulawe ngoba ngangisithi ngiChristian mina anza ke ngihlupheke siyana ke ejele eTurkey ngacina ngibela ke eSouth Africa manje eSouth Africa obulana babambeki la namhlanje bahle bacatsha khona phana imali ngadliwa imali eningi kakhulu yobhuka amahotela lenye ke ngihamba bhadele yona
ngoba konke lokhu ngangizenzela usenzo kwami ngilo mntwana oyedwa ngithole nzima chisa nyamgcina kusekhaya kodwa senze ngangena njalo umsebenzi emakitchen ngoba umsebenzi engangikuwo ngavela ngawuchiya sengihamba ngarizana ukuthi banike ipackage yami yonke yaphelela ke emoyeni. Ngiyabonga ngicela ke unjale enye zezingoma zabo Freddy Gwala Ndizokhela Khumalo lezinye ke ezinenginengi hey abantu badliwe into ama-Jessley vele ungabona usuhamba usudlula ezindaweni eziningi yazi ukuthi kuphi ungahambi endawo odlula amalombolombo. Cela ke unjale ingoma lana Big Nas athi mayitholile ithi Ntombenhle uthi ngesikhathi yayichisa khona le ngoma wena usuhamba ucanda usise island yamadoda Ntombenhle. Nasi ingoma ke ethi Ntombenhle vela ke ku Big Nas
yahlupha le ngoma besiyitshaleke uJennifer Dube yena bamdlalayo ke bamudla ama-edges ayadla amathisi imali baqeda du aqale yikela ke mbambe umlobo omkhulu Mabhanzi Phiri uthi sabona ke Jakala Kosibanda mina ke baba ona 65 years bara namhla mhla ka 7 July 2024 wow 2024 65 Sibanda ngikhonje ke intombi enhle umntwana abantu ke abangikhaya bebengazwani lami lo muntu ngahlana laye ke mina ngangile 60 yena ele 25 manje ubhalayo le 30 mina le 65 umntwana lo ngiyamthanda sengilomntwana laye into ekhona ukuthi unkosikazi wami abantu abami unyose ngixega lehlobo zami udadewethu engimlandelayo uAntu Nazi kafuna ukubona ke umfazi wami kukanti lo mna wami uJaha ole 55 years ngiluleke ngimthandayo la swanihlamukela ukuthi indaba ngithatha umfazi omncane lo mntwana indlela engithanda ngayo ungeze ngiphile manje lo mntwana ke ngiyazama umkhuzo uthi angabolwa labo yena uthi kafuna umuntu ohluphana lami uhamba ahlukuluza i-ex yami uhamba ukula nabantwana be-ex yami kwaba luthuli ngacela sengimbhadalela ama-fine anzima ngimthethe sisonke be-South Africa kodwa ke akula muntu afuna ukuthi ke angitshele kona ngizama ukuthi ngibise ukuthula lapha ekhaya kodwa kunzima kuthe ke ngomnyaka 2022 after COVID laphana into ayenzayo wenza izimanga ke wasuka udadewethu wavimbezela udadewethu endlini enkulumane ethi ufuna ukumchisela phakathi ufunani phakathando lami laye ungena njani udadewethu kwaba luthuli indaba le isekhotha ikapheli so ngiyamthanda kakhulu ke uMasithole wami umfazi omuhle sibili ke engimthanda kodwa ngifuna ukukhulisa ingane yethu kahle kodwa ke ukulwa kwakhe okunhluphayo so kathesi silapha eSouth Africa asela abantu esikhuluma labo abangekibona ngiyakhuluma abanithanda kakhulu ke abanawo wakhe osibari bami yonke into khona ke osibari wami lwana laye ke ukhanya ngani sengithanda kodwa ngiyazikhuza ngoba ngiyambona ukuthi udlala kubi yimi uMabhanzi Phiri sihlele lapha thina eGauteng sihlalele ngiloko ibhizinisi kwami okuncane okungicedayo labo malatsha bami imoto ezimbili yimi uMabhanzi Phiri uPhiri ethanda intombi yakhe yamthanda kafuna ukuphanjanisela yekelani sihlobo ungenele uzazwa ukuwa phela uPhiri yes nasi ingoma Phiri thecha ingoma ubona ngani ngahambelana nesehlakalo sami kunjani ke uMrs Phiri 30 years different age man 35 yes Begezelo Gilinde ntombi Gilinde Giyabuya daleba Shova malanga kupheluka Ngibona Sandwa sami ngakugcina kudala Sandwa sami ngakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona Sandwa sami ngakugcina kudala Sandwa sami ngakukhumbula Begezela Gilinde ntombi Gilinde Ngiyabuya daliwa Begezela Gilinde ntombi Gilinde Ngiyabuya daliwa Shova malanga Ngibona Sithandwa sami ngakugcina kudala Sithandwa sami ngakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona Sithandwa sami ngakugcina kudala Sithandwa sami ngakukhumbula Uma ungekhola eduze
ungekho la eduze nami isikhathi ngathi asihambe izinto ngathi azenzeki shiyawo bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya daliwa bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya daliwa Themba ukhathele ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemi ngicabanga ngawe njalo nje ngithemba ukhathele ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemi ngicabanga ngawe njalo nje oh Thixo busisa leli langa laphe wena ezandleni zami njalo ungekuphela owaziyo ngizomeza umntana abantu 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 shiya wo shiya we sajabulelana kanjani sajabulelana kanjani bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya shiya wo shiya welele shiya wo shiya welele shiya mama shiya welele shiya wo shiya mama nasi ngomnandi ngomethi bekezela vela bekezela ugogo bekezela ngilinde ntombi yami kuyolunga ngilinde sithando sami kuyolunga awubekezela nangu-ke iwe sitshalo bantu mabhanzi ke ziyanda sibani kunjani uziyanda la ubhalile lapha uziyanda lo ziyanda kuyabe zintomba ngithi kushuthi umuntu omama kunjani dadewethu ziyanda sibanda mina-ke ngithanda ukutshela ngintombi yakwasibanda wathi ngomnyaka 1996 ngahlangana nomnye ubhuti wasesikhalangeni wasithi ngithanda okomoya kakhulu undithethe ngomntana omncane waba nguye vele ombonisa umhlaba ongikhulisa lo bhuti-ke ngangakwazi ukuthi ungumuntu oziphatha njani engokomoya yebo ngamzalela-ke umntwana oyedwa oqala wasesifa saba nomntwana wesibili nguye wabakhona ambiza ngokuthi-ke nguTrevor. So into ekhona-ke umntanami ngimthande njalo wakhanya-ke umamazala bakhona vele ngendlela abangikhala ngayo babengandithandi ngihamba khona esikhalangeni siyayenda kodwa bonta kuhlale ngabuya-ke koBulawayo ngihlala naye umoyo lo-ke indoda eyiphomba ukuzenza engani indoda but ongasondoda ngapha waqasa ukumfebela wahamba-ke eNyathi lapho afika wasebenzela khona afika wafeba ungaza kukubone khona ngale ngayibona ukuthi into leyo ayimphathi kahle ngagcina-ke lami ngoba ngumntwana ngangimekela sometimes ngizithulelela nxa ngambona amasayini kukhona okhona esikhathi wayebuya vele ezwala ukuthi uyazinukela amakhondo ngantshona ngiwathola vele ezikhwameni zakhe nxa ngingongwatsha ngahlala kunjalo ngabona ukuthi umuntu ohayo uyangabuse waqalisa ukuthi agcine semithi somnye unkazana lapho ngatshela abazali bami abemthanda bengafunda kuzwisisa
kodwa bayala bathi ngibekezile anti umntwana uphambanisile amadoda aphambanisa hhayi ngaphuma kanjalo-ke tshisa mna ngabaleka ngabuye e-South Africa lapho engafika ngazosebenza khona ngamchiya khona lekhaya ngazohlangana-ke lo mnye ubhuti after 10 years being single ngathola ukuthi ayi umuntu endihlangana naye lo owakoNdlovu umuntu waqaswa le jealous etshela uNdlovu izitori zami ethi mina ngangaholi ngathandana laye lo Ndlovu sabe yasachata okwamanje-ke ngadiscover ukuthi hayi lo muntu ongiphiwa amadlozi ami noNkulunkulu wami sihambelana into zami zavuleka lezakhe zavuleka ngamthola la engasomuntu ololutho kodwa katheza I cannot lie, I cannot complain. We are working well, sihlalele silomuzi wethu siyabe eZimbabwe yena-ke umoya ngazi ukuthi wenzane khona lesikhalangeni sakhe tshisa izinto zenzela for a reason. Mina ngikukhuthaza umama ungahomele emtshadweni ongasebenziyo ungavumi futhi uku-abuse lokhu kwaba inhlanhla blessing in disguise. Umntwana nizigcinele uzama umthatha umntwana akafuna ukuya kuye ngoba wayembona engihlukuluza. I'm happily married nomntana indoda yami yamthanda. Cela-ke unjalo ingoma zalabo Dalom Kids na ungayithola enye Tsalatsam iyo iyo Dalom Kids efuna nazi ingoma yabo Tsalatsam Dalom Kids. Kare tiro tsame, kumte ki khona
naso-ke ingoma evela-ke kudala umkhithi ingoma esithi Thalathame. Thalathame ingoma besiyitshela-ke umlaleli ethi esithemba ukuthi uyikhwalisile ngalesi sikhathi yena-ke igama lakhe kuthiwa nguZiyanda kaSibanda. Matthew Baloyi, unjani Matthew? Matthew uthi-ke nhlonipho nginika yona ngokusenzela lolu hlelo. Siyakwazi indoda izandla shutha abanye siyasokola sinamali. Ngibhala ngiseBotswana. Ngiyafisa ukuncedisa kuhlelo ulami jikele phela ipeni ukuze-ke uhlelo luqhubekele phambili. Mina ngingapha-ke eBotswana tshisa ngithanda ukubingelela mfowethu. Ngibe lapha ngomnyaka ka-2009 into sesinzima ekhaya. Ngifike ngazohlala lapha ngagcina-ke sengikhohlwa ngumfazi osekhaya. Umfazi wami-ke useZimbabwe, mina ngilapha eBotswana. Ngihlala kakhulu ngabuyelanga ekhaya ngathola uNakabani sebamchovela umama wami ongizalayo lodadewethu bamchovela ukuthi move on. I5 years, what was 5 years ngingekho kodwa-ke umfazi akhomba ephambili. So ngithe ngizwa le ndaba ngadecide ukuya ekhaya ngomnyaka ka-2016. Lapho-ke ngifike khona afutshela-ke amanga tshisa emzini wami umama lo-ke esebise-ke okwendoda uthi akhala umuntu ongumasako njani. Ngafika-ke ekhaya umama washo wathi mbulala Matewu, mbulala umntwana lo wasozomtshisa isikhathi eside umuzi lo ngwakhe sesilungisela bosobho. Elupani lapana kwabathuli-ke abadala belupana banamakhanda. Hayi ngiqonda ukuthi-ke lokho umuntu kwaguqa phansi uzama ukuncenga ngatshaya isifaya. Chaya kwathola kwakobulanga suka lapha ngachaya usobhuku lapha ngamlimazayo kakhulu laye Lusis waphuma ilihlo lo indoda kamama lwana ngoba uphuma kwakhe ilihlo wazama ukuthi abambane nami yikho ngase ngicina ngomkopho nolihlo ngezandla ngingayitshaya usobhuku. Ikubaleka kwami-ke ekhaya ngiqhuma uma nje eBotswana ngisaqhumi lona indoda kaselalihlo uzahlala emzini wami ekwazi kalalihlo ngenxa kokuganga ehluko kwakho kumuzi. Inkomo ngathuma abantu ukuthi bazitshontshe batshontsha le bhuku ngazithengisa. Lezi nkomo zathengiswa okusemthethweni ngibhale affidavit abawona amapholisa babona sokuthulete kodwa ngilapha-ke eBotswana. Hayi kwele Zimbabwe mntakaSibanda azigcineleni angisoze ngafangala igxoba. Inamba yami le ngubhale yona ngicela ungayiniki umuntu njalo ungabatshela ukuthi ngingaphi. Mina nguMatthew kodwa-ke bangazi ukuthi nguMatewu. Matewu ngicela-ke kunjalo ingoma eyi-1 obonani ngangijabulisa tshisa ingoma zesplash ziyathandwa kulolu hlelo. Basithanda kakhulu ingoma zesplash abantu. So angazi uma zayithola yini uthe u-I for an I nansi ingoma yakho phela-ke Dan Chanda isplash leso Splanka abantu bathi I for an I. Let's all learn to forgive. Eye for an eye is no good. Let us do our with it and live together as one. Let's all learn to forgive. Eye for an eye is no good. Let us do our with it and live together as one.
Nange kube mnandi vela ke ku Splash uthi ngithanda ingoma esithi eye for an eye. Bese tshela ke uMatthew Matthew Baloyi. La nqothe esenema isiwa nje ethi senema yini. Wathi wole kakhulu akhipha enye indoda esihlala emzini. Kanti indoda balesibili ofika isihlala emzini wenye indoda. La ndoda lo waphambaza kakhulu. Matthew wathi angidlalela ngakhili. Wazombe kakhulu Matthew 5 years uthi wena uthatha futhi eBotswana la bakithi. Madoda utavunya uthatha isithembo. Yayi wena qali isithembo. Angikrizaza nesithembo kodwa akaso ku10 madoda. Oyi-1 difficult kangaka. Hey, can you imagine nathi noma down nawumfazi wesi2. Eqala njani vele uthando lwakho? Avela kuzoze kutsho ukuthi it chile. Awu, kunjani ithi chile? Ngiyakubelela ithi ithi tothi nyabo bhuti wami mbhalele ukuthi nxa ungangisiza. Ngilomnyama onzima. Ngomnyaka 2014 ngakhomba ke ijaha la koDube lejaha hlalanga hlala 3 months ongibalekela. Izizathu abangitsheli. Ngabuya ngahlala futhi 2 years ngakhomba ngazohlala lenye ela kuSibanda ke lelo ke lali rough kakhulu. Ngoba wayengitshela ukuthi entshela ukuthi ngiyaqanda yonke into. Ngiyazama ukwenza yonke into ngeqe ngenze yonke into ukuthi ngikholisise ke ngasembhedeni wantshela wathi ke akezwe ukuchisa nxa ingenile phakathi. Ngihamba ke ebantwini ngizama ukuthi ngincede omnye ugogo wanika le mithi ukuthi ngigezageze wazihambela eSibanda. Ngahlala ke iCovid yonke yaze yaphela 2023 ngahlala nomuntu owaye very loving ngathi uyandithatha lo muntu after spending imali eningi bhadala ugogo 5,000 rands. Lo muntu ngathi ngihlangane laye kukuhle so ngoba nyama sesaba lokuthi ngene emacansini babe ngithanda kakhulu ngingangena emacansini kodwa after ucansi ke abantu bakhona abanyamalala. Omnye wangahlala umngane wami ngambuza ukuthi ngabe kuyini umngane wami ngitshela ukuthi kumele la ube active embhedeni wenze yonke into. Ngazama ukubukela ama video ukuthi mhlawumbe ngabeqela ngisenza lezi zinto lezi ezenziwayo. Ngaqasa ukubona into zephono chisa ngizama ukuthi nxa ngikopi still umuntu endlala naye akula lutho ke kumbe ngalo yambani ngase ngihamba ngibuza abantu bathi u-anti wami ngiyowathontsha iphendi wangilungisa. Sengizamile ngazibhoda inyanga kodwa hali. Kwathi ngo-2024 ngahlala nomuntu we-church lama ngaqasa ukungena e-church. Lo muntu sengiqandela nxa ngithi ngihlangana laye uthi ngenza into yakhe ihlilale. Nxa uthi nxa vele ngena phezu kwami uhlala ehlike masinyana athi uzinto yakhe vele akusavumi. Sengizamile mntu akaSibanda umuntu wangiloyo ukuthi ngihlale ngingedwa but I've decided to stay alone. So for now the second year ngihlezi ngedwa sengikhohlwe ngamadoda. Ngaba lo mntana le 16 years umntana wami sekhulile. So umntana wami nxa ezikhulele uyinkazana let me forget about the love. Lo anti nxa wangiloyo ukuthi ngayendi hayi wenile nzayichinjalo. Yeah, ngicela ke enye izingoma ezilandelayo. Hey madoda. Kathi lenzana umntana abantu madoda uzweleni usisi. Amzweleni. Zeleni ngabe kuthiwa kenze benzathi umfowethu ubongani umzame but la ngilashwa la uthe lenga ule 42 angilashwa la ukuthi la incenze khona ukuthi athadlula engafuni ukuthi bakudlalisa abafana siswami. Sorry mama. Sorry hopefully uzaze uzenze but nxa ubona kunjani hlala man akubulali lutho. Cela ingoma ethi eli lamasabatha. Chimora. Sasa umthubo bongana thindane lawo.
Yeah, ngoma phela ukuthi mara ngoma ukuthi ele lamasawathani sishala ingoma ke ishala ke dadewethu ke anguhleki dadewethu ethi Cheli ubongani ukhanya ngani sengitrested engathindwa ngumngane ngethuki mama nomni number nangu Juda Dube umcina Thunjana namhlanje cina Thunjana lethu namhlanje ubaba uJuda Dube ngothi ke ngikhumbula ngomnyaka lapha ngasemagwegwe ngomnyaka 1996 chisa ngihlezi ke lo nkosikazi ngase siyakhonjwa ke eMagwegwe West ngale ngithi chu ngeMagwegwe West unkosikazi ngangitshiye ngumnathisile kakhulu ke utshwala ngabutshwala ngonatha wadakwalala ngavuka ke ndanda ke eChamari ngoba kwangela plan wayiza vela ngizwe ngifuna ukuyanyenya ngihamba ke siyabona ke intombazana ekufikeni kona bani eMagwegwe West sana nje kungena ngibeka ke impahla phansi kwezokala ke isivalo siqoqoda umuntu wathi vula umnyango lo ke ulobani lapha vele ngahle ngaswaba ngathi ke kungibani okhona besithi ke i-boyfriend yakhe enye ehlalelo Bhengweni ngazama ukuthi lapho ngavula lapho umuntu uyasibulala wama ku Eva kanjalo la indoda lokhu ime phezulu wacela ngiyabula sivalesi wacina evula angikaze ngichawe kanje chisa umuntu indoda yayingane ikhuluphele umuntu wangigxoba wangihlana amadundulu wayesethi ufuna ukungiquma wangichaya ukungaza ukubone wangilimaza ngacina nto edaca kwavuka abantu ngagijizela esibhedlela umfazi ekuseni wamala uthi uye ngaphi ngacina sengisiya khuluma manga ukuthi angikwazi ukuthi ugogo wangilimaza ukuthi ugogo wayengumthakathi ukuthi bambambe ngizama ukuloya ngoba ngeke ngimtshele ukuthi beyeChamarini so lapha ngeke ngikhohlele sane senzo enza la kimi phinde futhi ngikwenzela ukana ngahle ngachuma up to today anzange be le girlfriend chisa kwakuyisikhathi zangikhona ngaba lezanka mfazi wami omuhle lakathi esinyambuka yamthanda nabantwana lesasishebe sesafa lalo mntwana changa kwazi ukuthi ungabe ngoba indaba yakho ngifuna ukuthi emapholiseni ngicela ke unchallenge izingoma ezakudala ngesikhathi sethu ubonani ngangijabulisa ubusithi ufuna uma kubani wafuna usipho sticks mabuse mana sikuchayela ke jive asula jive soweto jive thanda ubona ke ubongana Pongse labesiyeni siyabonga kakhulu ke sabakhuza labana ke abafana ke obvious lo Patrick ukuthi bekele into lebafuna ukwenza nothanda bengamadoda bodwa salifana uhlela namhlanje igarangeza Jesus Banda. Happy New Year till next time good people, you take care of yourselves and each other. Bye bye.